bulan yang mulia, di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, di bulan Ramadan ini umat Islam sebagaimana sebelum-sebelumnya di bulan yang mulia ini senantiasa disibukkan dengan berbagai kegiatan ibadah, baik di pagi hari, siang maupun sore hingga malam, melaksanakan amalia-amalia yang mulia, di mana ibadah itu menjadi kegiatan yang tak pernah lepas dari amalan-amalan yang sunnah di bulan suci Ramadan. Salah satu ibadah yang lekat dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini adalah tadarus Al-Quran. Sebab itu Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Ramadan tanpa dengungan lantunan ayat suci Al-Quran ibaratnya bagaikan makanan tanpa garam. Saudara-saudara sedang Jumat yang berbahagia, Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan tegas Allah berfirman kepada manusia bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang tujuan atau hakikat penurunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menjadi petunjuk, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan salah. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, para ulama sepakat tentang hal ini. Mereka sepakat, antaranya Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi, dan Abdurrahman As-Sa'adi. Itu adalah mufassir-mufassir dunia, termasuk Profesor Wahab Az-Zuhaili, ulama Syafi'iyah yang berasal dari Suriah. Di Indonesia banyak mufassir, antaranya adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Mereka semuanya sepakat bahwa bertadarus Al-Quran merupakan ibadah yang paling mulia. Tadi telah disinggung oleh Ki Haji Sofyan Lahilote bahwa Al-Quran ini menjadi saksi bagi kita di hari kiamat nanti. Dia datang untuk memberikan syafaat. Ini adalah ungkapan yang mulia, merupakan janji Islam kepada kita yang mencintai Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang untuk memberikan pertolongan.
itu mutlak. Namun tadarus Al-Quran itu betul-betul kita di samping membaca, tetapi juga memahami apa yang dibaca. Kalau bercerita tentang pemahaman, tentunya tidak sebatas terjemahan yang dibaca, tetapi juga sekalian dengan tafsirnya. Tafsir itu penjelasan. Kalau di dalam memahami hadis, penjelasan hadis itu namanya syarah. Kalau Al-Quran namanya tafsir. Maka kalau kita ingin pertegas bahwa di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan tadarus kita dengan cara memahami Al-Quran, dengan cara membaca penjelasannya. Walaupun di dalam sejarah, saudara, kalau namanya khatam Al-Quran, Imam Syafi'i setiap 2 malam khatam 30 juz. Setiap 2 malam khatam 30 juz, itu Imam Syafi'i. Ada yang tiap 3 malam khatam Al-Quran. Yang lebih fenomenal lagi, Imam Malik tiap malam khatam Al-Quran. Ini baik, ini bagus. Kenapa mereka meninggalkan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan, lebih memfokuskan pada tadarus Al-Quran? Karena itu tadi, Al-Quran ini menjadi saksi bagi kehidupan keseharian kita, dan sebentar nanti dia akan datang pada hari kiamat melapor kepada Rabbul Izzah, ya Allah, ini adalah pencintaku, mereka betul-betul mahabbah, tiap hari membaca, maka aku menjadi saksi, tolonglah dia ya. Pegangan bagi Imam Syafi'i dengan kawan-kawan, 4 imam besar, luar biasa. Imam Malik meninggalkan semua amalan sunnah, fokus kepada Al-Quran, menghatam. Pertanyaan muncul, kalau demikian untuk kita bagaimana? Silakan kita menghatam Al-Quran yang menjadi kebiasaan, menjadi kebiasaan umat Islam khususnya di Indonesia, berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi khotib ingin menyampaikan hadis bahwa di dalam hadis itu Nabi Muhammad mengatakan, sebentar nanti pada hari kiamat malaikat akan menyuruh siapa pembaca Al-Quran, suruhannya begini, wahai manusia, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya dengan tertib. Tertib itu artinya bukan tartibul kalimah dan tartibul huruf, tidak. Yang dimaksud dengan tartil itu adalah di samping bacaannya yang sesuai dengan aturan-aturan bacaan seperti tajwid dan makhrajul huruf, yang kedua bi aswatikum, dengan suara yang merdu, dan yang ketiga adalah memahami isi dari apa yang dibaca. Itu yang dimaksud dengan hadis yang sampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa
pada hari kiamat nanti kita diperintah oleh malaikat, bacalah Al-Quran seperti engkau membacanya secara tartil waktu kau masih hidup di dunia, dan ingat, semakin banyak yang kau bacakan saat ini, semakin tinggi tempatmu di dalam surga. Dahsyat saudara, hebat Al-Quran ini. Oleh sebab itu sejarah turunnya bahwa dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah tidak berangsur, sekaligus. Allah Maha tahu apa yang dia lakukan, bahwa seluruh yang menjadi kepentingan umat manusia dirangkum di dalam satu kitab yang namanya Al-Quran, disetting di Lauhil Mahfuz. Allah luar biasa, diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit, nanti dari sana diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan proses kejadian pada waktu Rasulullah SAW hidup selama 23 tahun kurang lebih. Dengan kemujizatannya seperti itu, maka Al-Quran pun menjadi penentu nasib kita di hari kiamat nanti, saudara. Oleh sebab itu Nabi menyampaikan kepada kita bahwa manusia itu sebentar nanti, kata Nabi, menjadi 3 golongan di dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama, golongan orang yang mempelajari Al-Quran sehingga dia tahu apa perintah dan apa larangan Allah, tetapi dia acuh tak acuh. Ketika azan berkumandang dia tidak peduli, datang bulan suci Ramadan dia cuek, orang memberikan takjil dia acuh tak acuh, orang yang menikmati buka puasa sebagai tanda mereka akan senang berhadapan dengan Allah, dia tidak peduli. Padahal dia tahu Al-Quran itu berisi firman yang mengandung perintah dan larangan. Dia nggak mau tahu. Zalimun li nafsih, orang yang begini zalim kepada dirinya sendiri. Kalau sudah zalim kepada diri sendiri, kapan dia bisa menerima nasihat? Nggak mau. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, dia tahu ada perintah, tahu ada larangan, tetapi perintah dia lakukan, larangan juga dia kerjakan. Ada itu muktasid, 50-50. Kalau di dalam bahasa Nabi ini namanya orang munafik. Tempatnya di mana? Fi asfala safilin, di neraka paling bawah. Kelihatan alim tetapi juga jahat, kelihatan pendiam tetapi rakus, menyantap, berkedudukan sebagai orang yang kaya, punya jabatan dan berilmu, tetapi yang disantap adalah rakyat yang miskin papa. Asfala safilin. Golongan yang ketiga adalah yang belajar Al-Quran sederhana. Dia tadarus tidak semalam suntuk, dia baca dalam satu hari tidak one day one juice, tapi dia membaca 1-2 ayat, dia renungi makna dan hakikat, kemudian dia amalkan, dia istirahat.
bangun begitu juga. Ada kegiatan-kegiatan harian dia laksanakan. Dia baca 1-2 ayat Al-Quran, dia resapi, diamalkan. Wah, ini golongan sabiqun bil khairat biiznillah. Ini adalah pengikut yang kamal, yang sempurna. Dia tidak melebih-lebihkan ibadahnya biasa, sholat tarawihnya biasa, ibadah malamnya biasa, sholawatannya sederhana, tetapi apa yang dia katakan, apa yang dia pelajari, apa yang dia dalami, apa yang dia pahami, semuanya dia laksanakan. Itulah yang akan bersama-sama dengan para nabi dan syuhada sholihin di dalam surga. Begini yang kita harapkan di bulan suci Ramadan. Tidak mengejar khatam Al-Quran 30 juz, tidak. Kalau sampai 30 juz, Masya Allah, itu lebih hebat. Tetapi akan lebih hebat dia kalau yang dia baca hanya 1 juz, tetapi dia ambil maknanya untuk diamalkan dalam kehidupan keseharian. Itulah yang akan bersama para nabi, para syuhada wassolihin di dalam surga nanti. Semoga kita akan berada pada golongan yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-azrim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu sami'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah lazi amarana an nusyara bil infitah bid dunya minat thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tasliman katsira. Amma ba'du fa ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahiyya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal mali wal ahli. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qur'ani fasallu bil lakum tasallallahu bil rizqum wa la zikrullahil akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في الليل وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. في الله يرحمنا. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركاته. صليت على سيدنا باركت على سيدنا. اللهم إني أعوذ بك من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. 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 اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام اليك والسلام حين رغد والسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى جل جلالك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى ربنا. سبحان الله. 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 سبحان الله وبحمده دائما ولا الحمد لله. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر. الله 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 الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله له لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورغبة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت النذات من النار والعفو عن الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربيانا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اطب قلوبنا ودوائها وصحة أبداننا وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وتكلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين